kajiata iya beniewe. Saya mengawali tadi dengan salawat sintuduran. Sebenarnya iro salawat ayona makanjak kota apalah maulaya sholli wa sallim daiman. Magai degaga tau merejing papedalle andre na ko iro na pala na amalkan. Ya kumelo ki isaginay yang andre pagkalinot tak dalam sehari-hari. Dito masih sah. Iya, kok amalkan itu. Jadi makanya setiap ceramah itu biasa kok keadaan makoi santai istilahnya pengajian biasa baca magai supaya mudah-mudahan wadita apalah. Sebab itu nama lampe poncok mi cuma kode ni apalah tu melampe. Ya, apalagi ibu-ibu muslimat kanjak kota apalah ya. Itu adalah salawat yang penting sebenarnya. Apalagi ini adalah bulan Maulid. Nah, taman ulam Maulud. Sekarang sudah pas 1 Rabiul Awal. Jadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebae ibahasi tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ni ijamah angka agak-agak madari yang lupai, yakni azan si bawa iqamat. Biasa yang enggak sepele ni. Jadi biasa kong kata mas sempajang na jadi dinami mas sempajang utamanya sholat fardu dena bang deto nakama jangan sekali-kali walaupun dena wajib bangi sibak kamae tapi maka dena bitta na nigi tau mas sempajang na dena pigau isalasi dinna. Istilahnya dia na pigau isalasi dinna detona na ba detona na kama maka dia na bitta maka dia solat bersama syaitan. Yan itu ampai angkat tahu mas sampaja dia nulle khusyuk. Salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dia na ganggu ki dia na malada na ganggu ki setan na reko kama ki atau bangi. Makanya maka dia nabi tak kau dia mulai jamai dua-duanya dia mulai istilahnya dia mau sempak basi bawa kama cukup satu jangan tinggalkan dua-duanya jadi ya kau dia tabak kama bawa ni. Nah makanya meki mas sempajam peni kama ki itu iqamat sitonganna tanya maka nama pakat dek bawa tidak itu juga untuk menjauhkan syaitan. Ini tu sampai makada Nabi ta ya kok bangi tahu itu setannya lari sampai itu tapi makada guru ta muasangi malas si made na malas si pirewat nah gitu. Itu jadi makanya upasangi makada ya komeki mas sempajang usahakan iqamat kok bolata mas sempaja cadidi momeki mas sempaja sunnah duha iqamat makanya tu Nabi ta makada arihna ya Bilal. Ya roku maka dia Nabi ta'arifna istirahat. Ya maka lihat tu batina Nabi istirahat. Maka Nabi ta'arifna ya Bilal, istirahat ki Bilal. Maka dia na'am ya Rasulullah. Nabi suruh Bilal maka dia kama. Na sempaja si bawa Nabi ta. Jadi Bilal si bawa Nabi ta mas sempaja kanyara sempaja perlu sempaja sunnah ni. Jadi tapi maka dia Nabi ta'arifna ya Bilal. Ya kok maka Nabi ta'arifna istirahat ki Bilal. Jadi ya Nabi ta ya kok mas sempajangi nangga ya alena istirahat. Apanya? Jadi nangga ya alena Nabi ta istirahat nareko mas sempajangi sehingga maka dia arifna ya Bilal istirahat ki Bilal. Maka dia Bilal na'am ya Rasulullah. Suruh ni maka dia kama. Napa mas sempaja si Nabi ta. Jadi ya, jadi iya rasam pajangnya nalai waktu istirahat. Ini tuh nak kada tahu pandrita bahkan angka di amuran Ibnu Abbas
narampe alena panguluta Ibnu Abbas makada iya ro nabitta komelo komite makanjala da sampajanna iya toime tattato ya toime taroko masanna sujuna masanna masampaja iya ko matakola dai coba jadi ya komelo kimite sampajanna nabitta matenang ya ko matakola dai iya na pole malalam mabela na pole mamuso na matakko na sampaja ko itu sampajan na malunra lada maka kanjak maka tangna bate na roko matanang iha bate na suyu na reko matakko na bitta yo pwede pasisele ito iya na tumatakko na hailay bila mani pak tumatakko na magay maka na yun na iya ro sampajangi nala istirahat ni matuy na bitta jadi ya koliwa itakko na nabita na sampajang nala istirahat jadi ternyata memang itu sampajangi kunulit ay nikmatiwi do na masusah justru menyama papinadin na kupre masampajang tapi yang kami lupa ngolongan ini penting maka da iya tu sampajangi Pak Bu tania tujuan jadi aja talai tujuan tapi ia tu sampajangnya alat ya tidak bicarogi pakak kasak itu jadi ia sampajangnya hanya alat untuk mencapai tujuan ini tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir loh ia sampajangnya alat tapi angka melo icapai magi tas sampajang oh mereka musafir mereka melakukan perjalanan berarti ya sampajangnya ala untuk ipakai milaudon sebelum melakukan perjalanan tapahani kau ini kata tak salah nah sebab sampajangnya nala tujuan sehingga itu mas sampajang baca na selesai padahal ia lo sampajangnya ala ni pakak kasak minalengi kong Allah Ta'ala iya wat bingi ipake sifat bicara langsung kong Allah Ta'ala na tomat tumali mak dalari lauri kong Allah Ta'ala aga minasatta aga akatata tilauni ni waktu mas sampajata cica pupakodi supaya terpahami jadi ia lo sampajangnya alat atau pakak kasak na paturuk kong Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana yaro melo ipake untuk mengilau sehingga yalengi ala dipake pada oto ala ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak magi kita loju pandang maka mereka lo meli karpe mereka lo meli anu mereka pakai makwe iya nol ya tujuan jadi ya tuh sampajangnya ala nih demi gaga pak doangan tembus langsung ke Sidratul Muntaha kecuali sampajang iya tuh ya kaban milimai milau doang angka mau pelawai tapi ya kopi sampajangnya ina liwa iha sijak nih terima tak paham ya iya nanti nanya tahu salah paham nasi ke sampajang dia dapat ditambahi dong padahal ia buka ikorannya si bawah desa ina natambai hadot tau pandita natambai dos sahabat nabita lagi ina tu ampai suju pacapurannya dia nama rigaga ni tetap yang mengilau nasabah ala memang ni cuma ia ko Thomas sempajang masih ia terima ia ko isaliwan na maya kan orang rita pengalah tapahan pada leke lo nama kada iya ko malala ko meta ko na paletu iya ko mangoto ko masija iya sampajangnya pakak kasak paling cepat doa mustajabah jadi iya sampajangnya alam itu iya itu ampai angka yasa sampaja sunnah haja angka sampaja sunnah toba angka sampaja sunnah musafir angka mana tuh maju angka sampaja sunnah haja nang kamu yasa dong agak dia sahajat permintaan keinginan agak maka mereka mapawati atau aja nama mereka boti mereka boti angka mo ya samilaw do tapi ia ko masampaja ko milaw si salah apa iya sampajangnya pura terbukti nih
mapamulay na dita si bana di madiolo ina iya kopi sampajan na mangilaw betul. Yan na to ampay makada. Iya to sampajannya ala untuk lansus sifat bicara pun pangulay aga panilawam. Aga ta pala bawan ni. Ang kami doon ni mamulsa na to tapi subhana rabbiyal a'la. Kama pakaraja yero. Subhana rabbiyal azim. Mapakaraja yero. Mapakaraja sana. Iko pura ko mapakaraja. Wasak makada iya kupunnya melo musomba. Usahakan ipakaraja jelo punnya. Adab itu. Yang kedua puji-pujian. Nang kenal hamdu Fatihah. Puji-pujian na yero. Bahkan ilalan na Fatihah. Ang kedua umrah makan jalan da yemri milodong. Aja na palapalan ni. Nalapakan ni lillah. Atau ati pake. Ya kunadati iya kana abudu ini ipo musompa wa iya kana stain ini tempo rin law tulong o kohada sa kutse maka di pong Allah Ta'ala nasompa ka atakku maka minta ala apa yang kamu minta aga na nilaw cuma ini ipatteroi jadi baca iya kana abudu iya kana stain dia na to mangilaw materubani ini ipo sompa ini tempo rin law tulong pada pemakaran melekai angin launo makaran dia nak milau ipater ini itu jadi pentingnya jadi usahakan ia tu ampai bu angka yasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa taubat tuh pagi nak kasih sampajang apa ia ko sampajang mana langsung ia ko pak doangan ini kamu apa ia tu ampai ko katakdir itawe pada metode ko tanya lino nonroy pada katanya lino itay alam suju masom paniulo na po Allah Ta'ala ito ampay takbiratul ihram yan ang lesan na panawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran isingkaro ni katabiri yan na tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubani baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu hidi info musompa wa iya kana stai hidi tempo rin law tulong atau kanyati aga tabutukan atau kanyati koro gina tu nakadaguruta iya tu Fatihah sitongan na cek kosong cek kosong biasanya cek kosong degagi sana lisarwi makiro jadi ya tu Fatihah tilaw ni ya kon kala satta tilaw na korong iya kana abudu wa iya kana stain ini ngog sompa hindi temi po rin law tulong atau kanyati po ang kaje pacoba kana kai tapasaw nila sakyo tetap kanyati ya mo tanan na iya kana abudu iya kana stain malasa kape pasaw nila sakyo aja mo atau ati na ini makiro Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro adi lauki padang okoro dua tenrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mangani ilauni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsudni wahdini wa'afini wa'afwani ada sembahlah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan tayyiban atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai di apa lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan tayyiban ini apa lagi iya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia makmungi Rabbana lakal hamd aja ditakada sami Allahu liman hamidah makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati aja ditakada di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka dia sami Allahu liman hamidah akada kiri makmungi Rabbana lakal hamdu aja takada tadi sami Allahu liman hamidah imangi ni iya makmumnya deh makanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja dah mereka itu makmum makanya man sami Allahu liman hamidah makanya telena sami Allahu liman dena makanya ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kada sami Allahu liman hamidah makanya Rabbana lakal hamdu nah sebab ia memang itu baca nama makmumnya
Iya ni ko to masampaja jadi di ipake sami Allahu liman hamidah. Napa to makada rabbana lakal hamdu. Nah, paham nih? Pak ni gato salok ko. Kemudian makada kau naik pakai kesaat jadi papasagi ke joloi supaya tapahato ng makado iya roko to masampaja magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makada bakitanga ki masampajang nasaba iya naronna yang enggak isampajangi sebagai tujuan padahal ala nih ya jadi dosa iya kotor rokok na kage makada itu nabita iya komelo ilaw masampajang makna nabita ro atana po ng Allah Ta'ala nalay po ng Allah Ta'ala dosana na pigaw iro na patada nyo ko sa lingka na si bakulun na ina to ampay madari matana pa pinabingi ko tani watu sampajang iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinabingi hikmana na niya to iya na to tao na batungan na nabato nito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinabina ko tamay pura ni masampajang iya na tama watu sampajang na matana na sa di pa pinadina masumpa pa pinadina na rekode na jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan na sa di pa pinadina ay nalolongan ni hikmah na to lolongan ni iya ni ko de papada-pada mo pura na si bawa de na eta sapa-sapa mo jolo tapi kana tukong ka iya nang kana makalicu selesai persoalan dewa kadaro makanja tapi angka suku itu deni gagare ke maka da suku to ngang apa ya ko sampajangnya telu gaga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na de na mungkin makanja mana ipasuku iparingerang ya lupai kada senrakan itu de nulai ina tatay hamako jadi dia na to ampai ka sampaja sunna angka sikili iya mana na rositongan na mapasuku do papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya makada iya tu sampajangi senia tujuan tak kanya tujuan mas kanya sampajan menjadi tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya na tunang kaya sampaja sunnah haja berarti pakai sampajangi untuk nilau dong aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukilalan na mihrabna na ilaw dolo ripuan na makada wa huwa qaimun de nakada purana mas sampajang makada ayay matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bagini na paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana mo iko papaja ni macarepa bagini mo ni matoto ni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajan mangolo loripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli kuakku jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka alenya po wija-wija iya makanja ilaw ni apa deka anak lagi bayini na paja ni macarepa na samanato nga ngahaya tapi sampajangin na napakin nilaw do matangangi tatto masampaja nilaw ni rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban na malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka biyahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu asalnya Yahya Nabi bertegang na sampajang dene saliwas sampajang apa iya na saliwan na sampajang itu marek-rek gini terima itu dia na pada kuilalan ina iya na kuilalan na nilaw mutamay ilalan na sampajangi mo kuilalan na sampajangi nilaw ina masih jeha
apa ia memang toro ala nalengi pun ala ta'ala maka ia mepake mangilau he kung ito masijay ia ni ko isaliwan na to matun rutoto mo na to itu kere ia na to ampay jadikan ini pasikolay suju opilalan na suju opilalan na patehe ilaw iha ilaw ki amacang ilaw ki apahangan ilaw ki tepa ilaw ki keberhasilan suju ki ilaw manang yero nasaba onron na may mato mangilaw tawo kilala sampajang tapahani apa yun ang tunay na kataw makuto masampajang nasaba din na pahani kada iya janji na po ng Allah Ta'ala he apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wad dingi pake mangilaw puasa wad dingi pake mangilaw haji wad dipake mangilaw sakka ikaw to pura mapasu sakka wad dipake mangilaw pasidate wad dipake mangilaw ina daga caw iko sampajang ina tuliyasi ko sampajang pura ko masidak kamu mangilaw wad disay tarima pura ko mapasusak ka mangilaw wad disah pura ko mapuasa ko mangilaw wad disah tapi iya kanjana ina sampajah dega cawi sinin na paparintay na paturong yung Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy yana to ampay nabita aja gimelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja gimelo na pilo iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galungnya neki mapamula to makada deto gajero na wattu balao deto gana asam pajani sampajani lalang na sampajani sujuki po dali halalamu alenga patunju melo kahama pamula sapay kapasalama ito ilaw ni manre balaw aja tacen ni madare makasaka balaw loki masampaja tilaw ito tulog ko bibitaw matagano sa nasangara sa kabalaw aga diyan indo dareke nang katu sampaja yali ko pakakasabon ri mangilaw kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Nah, itu. Jadi ini mana agama tilau. Dega bija tilau ki angka nak kami mendaftar namelo ki ko lulus ilaw per. Ilaw angka lakai cai podangada ilaw. Angka bayi neliwa kadona ilaw per. Yang mana itu? Jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu orang mas sempajang ina makanja landa yang mas sempajang untuk minta sesuatu keda pada saat sepertiga malam yana tu ampai sempajat tahajud silang sempajat sunnah ya namudian rakan ni aja tak ada ruang parakan na dito apa iya ko nabita to nga may tachuri mas sempajat tahajud wah madarya na pala to suratul Baqarah sirakan dito pagapagagay mango ko masampaja sirakan na pala ti dua geso talu geso si tengah ito panang kadi pa iya kong kamakwa capu jamaah nah kecuali mondro memang itu jadi ilaw ni yan ito nakalaguruta mode aja mo mola da susero makaraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makana ya toya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naro inna atayna iya naro apa angka tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wal-laili iza yagazaha wal-lail yaitu wasyamsi bawal-lail ya ko pasikola ta suruh baca ya namelo labu matan nase ya nama celana suruh baca ya dua surah wasyamsi si bawal-lail suruh baca dua maka ia ko nabaca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia naci di keahlian lah ia lingi kecerdasan dari segala bidang yaitu situ ko walay de to sinakan na ipitan na lino kung kataw ni solangi bija-bijata ni solangi te itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang na so dibaca de nak kada so de dito nak kada ele iya ni ko melo itama mga ribye sakit ko na salawa na tawo ko sige mapasalawa na tabaca niya napatabaca kung a'udzu birabbil falaq supaya de na kanaki guna-guna dia nak kena nupa kiri-kiri makalelong
kemudian kurang surat binas supaya aja nakan nakipitan na taudino. Nasolang kipitan na taudino na paujaki tayo magaki untuk terhindar dari situ. Tapi ia kota baca ya pae wasyamsi walaili kurang surat bil palak kurang surat binas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrita ia tu tahu dalena pada wadusi. Apanya? Jadi di mana? Amal kami ya, terutama ke pas sekolah. Amal kami ya. Jadi itu diamalkan terus. Ayat ya Pak Bu madari ko mamotor na macawi na wati maka ada masalah ni tadi lipat bacai. Saya sambil di kendaraan itu membaca. Baca itu. Ya ko sampamu pi padona maka ada sampamu pas letukan apa salawat teh baca jolo. Ya, jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bersih, wa bersih. Istilahnya maka je bersih dia nak petu tu. Si tindro-tindro. Komeki ale dalle si todo-todo makiro. Aja maka ada mapat tu lala pasi matanan apa siyangka. Maka tamakara kasi je ipalawin apa wadingan ka. Aja. Yero amalkan. Iya. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya ko wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya ko milih yang amacang dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, lesan itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nak ganjar tau maka dia itu sampajang maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria na lagi manassa makada dena na macari pa bainena ina itarimay apa opi sampajangi mangilaw itu opi sampajangi mangilaw Maryam makoto ina opi sampajangi mangilaw yan itu ampai degaga Nabi na paturong nautus upong Allah Ta'ala Nabi na niya suro sa ngadina ina angka sampajangi angka manang apa yan matero na ala untuk milaw langsung. Jadi hukum itu sampajangnya. Yan itu ampai sana sampajangnya itu sikiri si baca Quran. Sikiri na baca Quran. Napa itu ko sampaja den itu tu ga sampaja tau ma bicara lino. Kenapa? Nega padong mana tu na sikiri ko padong kang marisaliwang mo. Iya ko sampajang ina makanja iha. Ipasang ni. Idi tau matampu meloki milaw yana tamadece maga. Yo ko sampajang itilaw. Ang ilaw kala sampajang BP gaga bijak sampajang kita pakai sampajang ya tahu tu na tembus na sampajang insyaallah ana makamuti garupana maka ga 5 rupiah sampajang perlu bawang lain sampajang sunnah ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampajang sunnah pakai sampajang perlu biasa jarang. Iya ko tersuju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali kupuran baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali jadi biasa saya minta itu supaya maga ibu iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah nalengi petunjuk kong Allah Ta'ala maka dia makanja dalam kondisi sesusah apapun insya Allah ada petunjuk engkah ya kong kasusah yoloi tapang kepada kong ke petunjuk maka ia pakai ia mulai iya roh jadi ia tona tu ipake na istilahnya kong kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tu napake tau pandrita riolo nasibat tu kong ka napau dia itu maka biasa-biasa je dia tu tan dia nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ya kon kana pau ina sibat tu ha iya tu napake pak dongang aku ti pak guru nang ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu membaca ya ro napa ko tokong magay lagi yalek ko anu petunjuk maka dia kon ka aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka da makui mati iya na tu biasa na makada matarang itimun na tau matay riyo
agi na po nakana makotongan sebenarnya di situ. Ya jinat tokam ia itu petunjuk dari dalam hatinya tuh maka makuye. Nah, itu napa guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masam sunnah makanya dipakai sepeja sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya ia kota bukan nih ronaleni petunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami pigau. Biasa dena to pakai makara magaro nasaba ang kami to na macam ningokotia makara de. Iya ni mato makanja. Ang kami mato na. Ang kagagame na pamulay makara bismillah. Yakin na. Nah, yan to biasa nakada. Ko padangka makada aja molli ko de na tarala. Ito ang kami makoro aja mutanang ko de mudupay. Yang mana na to nasaba nagtokan na to neti makara de jaji na makara mati po ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumonro. Ya kuna kapa ngaji dia tak kumadici nga betul kan ya kamu kapamas maka ada salama insyaallah salama ya tuh tapi si betul si bawa ya ro petunjuk aku ni mau monrohe tapi ini butuh diamalkan ya ko cicamnya kedua ni aide itu butuh istiqamah panenungan apalagi di tomatoku macocoy na to apa ya tuh kumacocoy ni tawe tak tambal lalang itu dia na tambal lo saliwang pakita mamula kabur na sabay surut paki mata batin na paring kalinga mamula no nasaba disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakulengi lebih noi turun ni pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu sitongan na aja na pedelo nasa maagia nang kamata mako si na bute maagia nang kadina iya bagay ang kawatun na tapake, ang kawatun na lebih banyak menggunakan mata batin. Maka, palagi ko patapulon yung muro na tayo, pa ito muro tagare, pitumpulan ni tampu na nanae, syukurat tawe, 7 bulanan asan na. Ito? Pitung ngaso jajin na tawe, iya kekay. Iya kode na sampa, tambay pitung ngaso. 10 pa. Iya kode mo pa na sampa, tambay si pitung ngaso, 20 sidi. Pitu tahu muruk nana isure mas sampajan magi na pitu mana magi na pitu pitumpulang magi na din na natanya pitumpulan na iwarungang ruh nana ito kilala na watanin do siya patampulang malam ke 100 to malam ke 4 bulan to malam ke 120 natanya pitumpulan ruh na padalya kumelo makada iyalen ni ruh anana iwarungan ni ruh kedo niya to nana kilalan na watana indo nakapatampulan ngumuro na made na koro syukura tawi made na koro patampulan na magi na ko pitun na magi na ko pitun na natanya to ula kalahiran ni ro pitu aserapi itu kere magi na ko pitu itu kere langi itu susu tanay pitul lapito Batawa pa ito at kapituto macam ni masa itawe kapituto suju itawe pituto na patagesa 2 pala 5 diulo 2 aja pitu rakaat na sampajannya 10 pitung kato piti lalan na itu magi na pitu yan ito ampe kamatot taguro yan ang kadinang kanomoro na pitu-pitu tapanalin do dui nasawa dia nasalay ka ang kanadi ko simay dia nasalay ka di kong kamuy manasan itu pelajaran ang ketujuh itu istimewa Pak Allah memilih napili po Allah Ta'ala lalu rekenya kaya tapakanya kita linay kumikit ipadisangan niya pitong ngaso jagin na nanayah kikayo ya kode na sampa tambay pitong ngaso kode mo pa na sampa tambay si pitong ngaso berarti 20 sidi pitu tahun nomoro na sore mas sampajan gang ke 10 tahun barasa ikut ke 10 na tahun dia na sampajan karena menghadapi 14 tahun 7 tahun kedua apa iya nang kanana dia na sampajan ngoko 10 na tahun gang ke 20 sidi maraji mas sampajan ya na demo pasami mangko total tahun lato 10 na ya to na 10 tahun lato 10 pa na sampajan makanya sampajan de na mangkinu patuju mas sampajan lato 20 sidi makotiha itu pendidikan kemudian
pitu tahun umur anak patame masih sekolah SD. Gitu. Pitu tahun umur tame SMP. Pitu tahun umur tame SMA. Pitu tahun tame kuliah. Itu 7 tahun. 10 tahun ditambah pitu berarti 20 sih. Di 20 sih itu kuliah niat. 20 sih di tahun tambah pitu tahun. Berarti 22 tahun. Suruh lali mak bayi ko tu korone. Ya nade nak bayi ko tu man rasai. Ada. Suruh mak bayi 22 tahun, makanya Nabi menikah di umur 25. Itu sebenarnya petunjuk. 21, 22, 23, 24 ya lekko jadah sampai 25. Tapi aja naliwan 22. Apa ia naliwan 22 apa ko mak bayi mamule tu makutu. Mamule tu cia mak bayi mamule nino ya tu keinginan nah. Madarnya ko tu pitu tahun doka. Man rasa itu maginan rasa. Walau ini contoh. Iya ko 22 tahun 22 tahun nak bayi siap tahun anak nama tu napa masih sekolah pitu tahun tu napa di masih sekolah anak napa kelas di SD kalau pulau di tahun umur 6 tahun lebih ini 40 tahun jadi tame sema anak-anak 50 tahun dena nun lembona napa ini ya saparang anak nama-nama aja itu sudah diatur. Iko kalau le aja hamonro. Pentingnya. Iya tu ampai magi na pitu sih. Boleh ni contoh. 20 sidi tambah pitu 22. Iya ko 22 oko ni tiri ka tahu. Tambah gere pitu. Iya ko 22 tambah pitu. Berarti 30 sagero 35. Iya ko tu 35 suruh di masa padale. Suruh berusaha ko tu. Nasaba ako nito tabuka. Malomo pintu dali ko tibukaran. Iya na 35 tambah 7 tahun. Na de na sogi. De na made chungo ko tu, de na me 7 polena, damu mahkamah itu na mate. Itulah orang yang sudah ditakdirkan sederhana kehidupannya seperti itu. Yang itu nak kena Allah tetapkan orang yang senang ataupun tidak. Begitu nita. Yang yawana petapule talu nasogi berarti madece tu layase. Madece pakalinona. Tapi ia ko makoni keadaan na yawana petapulo aja nata kalicua makareso. Apa makome matoman itu jalan-jalan materi itu. Itu sudah dipelajari ulama. Pokok itu nita. Makanya dia tu gak tahu sogi malolo. Orang kata tahu kada sogi malolo. Memang okometik produktif nah. Yang ada api ni petapulo talu tola yase na nade nama deceng. Maka dia tu pandrite. Ia kalau ko sompa anawan-awan o rewa. Mau tambah si pitu tahu rewa no. Aja nama ko kampung nanti masapa. Rewa no pasti sumpung silaturahmimu. Sebab keluargamu. Siapa manang? Pakanjak silaturahmimu. Nah sama umuru emang itu lalu. Makira jadi sempatkan diri dengan keluarga. Makanya banyak ulama di umur 40 dia tinggal di pondok. Sudah turun. Jadi dia nama cene. Oke di pondok membina anak-anak, membina anak-anaknya dengan keluarganya. Jadi orang masa padale yawana patapule layawa. Ya naliwannya tu layase mulo sompa rewa ko. Angka apa tahu lo sompa pak doro di nade mo panarewa. Nasa biji iyama ide maku matoman itu. Itu pahamnya. Itu dihitung dalam ilmu hikmah. Ulama memang sudah hitung itu. Nah, keadaan itu pak. Kita perhatikan nih, sininna isa na kampungnya angka kohe pasetangannya. Tapare segare. Tama kadoye se yawana se ko umuruna nama decengnya. Mendre itu itu gare ya se nang yaro layase itu 5 komen itu. Namun karena ini tuh nama dari kata maka dawe manu je pastas pura sige menya masa dingin kamalo-malo modal emang kita patah salah sih maka memang dia memang tuh nang liwangnya tuh aja namun saparanya pura galisi memang tuh nih maka mati itu. Nah. Tapahagi. Ini tuh ampai sedekah, puncak sedekah itu pada saat di usia muda. Usahakan itu tuna amal kami mani pakanjak kami menyamalanna. Pas sudah kesubuna aja rutinkan, dilihat di situ keadaannya.
Sebab angka hadis itu jelaskan itu. Petik saya jadi apa? Petik saya kisah. Apa nih? Maliwan nih. Dia nak apa maliwan nih, Bu. Makanya saya wasiatkan kembali lagi. Ya nak sempajang Ibu sitongan kan iya bahasa nama koko Fatihah. Jadi itu suratul Fatihah, Bu, sitongan cek kosong. Tidak ada isinya. Istilahnya cek kosong, ada metagorang nih. Ada metagorang nih. Ini mana? Angka anak ta melolo masikola, tilawi baraka na baca ni Fatihah. Angka Andre melo yandre, ilawi baraka ni baca ni Fatihah. Maka nama magi-magi Andre na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala Al-Fatihah. Baca ni Fatihah. Yan na riyasan, ibarakaki Andre. Na makiro. Jadi yan na to. Fatihah itu luar biasa. Nasaba yan ito to Fatihah Indo na may mato kita. Umul kitab asana. Indo na. Baka katapan kita maka da. Isa na korangi ang kamanamu ko Fatihah. Iyaro Fatihah. Isa na ko Fatihah. Isa na korangi ang ko Bismillah. Isa na Bismillah ang kayo ko bah. Bayar magi nang katati sidi okiro monro maka manang kaisa na koranyo koro sederhananya begini ang kaga alipu ang kaga ba ang kaga sa na rekriga titi kada gagatap ya kung kataw may magambar tatta diawali dari titi kodok ko pititi nagatan nagagi makanya semua tulisan berasal dari titi itu ina to nakada iya to koranyo la palangnya o komitati na bae mapamula itu tatai itu kan ang kaga huruf ba ang kaga sa ang kaga ja ko diga tatti non re yana tuna kada sinin na siya na korangi pulo ko si dia tatti iya matuto na kanta pandrita iya ko pi ba itu tatti daga maknana nang kamondriawa manguluyasi ay do bahasir malas ko ki mate ko yero saya kira iyan ang pangolonan niya mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Ta'ala sebagai kesimpulan makada iya sampajang Ibu talalaloy pakakasa untuk aga kebutuhan ta, aga tamelo taharapkan, ia kunadapi waktu na masusaki, tatungan ni sampayangi, inauki sampayangi mangilaw, nalingi lalap po ng Allah Ta'ala masagina, nasaba yan ni matutu ala na paturungan ni untuk musipak bicara langsung si bawa alena. Dega ganadita, ada dindingi, tapi ajarannya ada, tapi Nabi sudah contohkan, maka dia sampaja mau pakai, edenan karena salai kupumu. Tatka natarima dalarimu pemunaripo kung sampajang mangilaw. Itulah pentingnya sebenarnya kita menggunakan sholat. Ibu-ibu, angka peristiwa terjadi gara-gara ini kasih mengakhiri hidup makometi. Angka tu kekurangan atau kasih-siapa matandre siri. Matandre siri. Ia tu tahu kasih-siapa atau maperi matandre siri. Istilahnya natampu padina sehingga kodenu lempawai nalabira mengakhiri hidup makiro iya po ko taw so gimin ranasade kan begitu pada let kita we makanya ada makada masak makoro de ang kami matutu idi tayo makada matandre siri de na melo na rekongka anu makalelya tidak mampu menghadapi itu. Jadi mega tito kasya si masiri mangilaw opo tutul magalaan milaw ay dito na sumalada malu taw patume manura malunay itu na saguta ya kung kataw de na mangilaw tapi di mara jiri tapakalinon na tabantu masiri to kasi mapala opo tu magalalaw mapala man wala nga anu wala nga che de no may magala mo yato dito na tumalada masulang iya tu tahu de na mate itu masiri ilaw mangilaw de na melo mapitangi kekurangan na orang seperti itu butuh dibantu. Makanya dalam Islam itu angka tu tahu mangilaw angka de nangilaw dan yang paling parah yang tidak meminta. Yo itu tu 5 kibu surat katarang kurang mampu ay makai itu yang kasih bantuan kasih silapo ko kantero desa itu jadi ini penting. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.